Praistorija. Stalna postavka Narodnog muzeja Srbije započinje predmetima iz paleolita, najranije epohe u razvoju ljudskog društva. Paleolit je trajao od 2,6 miliona godina pre nove ere, kada su rani hominini počeli da izrađuju kameno oruđe, do 10.000. godine pre nove ere. U toj i takvoj klimi živjeli su i prvi stanovnici Balkana, u okruženju krupnih mesoždera i preživara. Bavili su se lovom, strvinarenjem životinja i sakupljanjem plodova. Okresivali su kamene oblutke, a od dobijenih odbitaka pravili jednostavne alatke za svakodnevnu upotrebu. Takva oruđa, stara više od 400.000 godina, nađena su u Maloj Balanici, pećini u blizini Niša i možete ih vidjeti na samom početku stalne postavke. Razvoj u čovečanstva ogleda se i u kosti sa ugraviranim, urezanim, paralelnim linijama koja je nađena u pećini Pešturina kod Niša, a predstavlja sposobnost i osjećaj praistorijskih ljudi za vizuelni izraz. U istoj pećini otkriveni su i ostaci neandertalaca, Homo neanderthalensis. Neandertalci su bili nižeg rasta, jake i robusne građe, imali su prosečno veći mozak od anatomski modernog čoveka, a razvili su se u periodu od 300 do 200.000 godina pre nove ere. Tehnološke inovacije, sistematski lov na različite vrste životinja i pojava predmetne i slikane umetnosti pojavile su se u Evropi oko 45 do 40.000 godina pre nove ere zajedno sa pojavom modernog čoveka, Homo sapiens. Pojavljuju se i prve forme nakita, perle i privesci od probušenih životinjskih zuba i ljuštura mekušaca. Ovakvi primjerci nađeni su u Šalitrenoj pećini, pećini Bukovac i u Velikoj pećini. Tokom posljednjeg ledenog doba, u razdoblju između 29 i 15.000 godina pre nove ere, Balkansko poluostrvo je predstavljalo pribežište ne samo za biljni i životinjski svet, već i za ljudske zajednice. Završetak ledenog doba značio je blažu i povoljniju klimu i samim tim prekretnicu za život ljudskih zajednica. Krupne promjene koje je nakon ledenog doba donelo novo doba, mezolit, kao što su uspostavljanje polustalnih naselja, porast broja stanovnika, stvaranje novih obrazaca u društvenim odnosima, religijskim shvatanjima i umetničkom izrazu najbolje se oslikavaju na nalazima sa Lepenskog vira, pa i drugih mezolitskih nalazišta u Đerdapu. Na Lepenskom viru su otkriveni ostaci naselja sa arhitektonskim ostacima, grobovima i kamenim skulpturama koji predstavljaju jedinstvenu pojavu na evropskom tlu. Ovoj kulturi, pored istoimenog lokaliteta, pripadaju i druga mezolitska nalazišta na području Đerdapa, kako sa srpske, tako i sa rumunske strane. Svoj umetnički potencijal stanovnici Lepenskog vira izražavali su kroz izradu skulptura i žrtvenika, ali i kroz ukrašavanje predmeta za svakodnevnu upotrebu. Skulpture su izrađivane od velikih izduženih oblutaka od krupnozrnog peščara. Kod figuralnih predstava ikonografija je bila usmerena na predstavljanje ljudskog ili životinjskog lika i hibridne skulpture koje imaju ljudsku glavu i riboliko telo. Za sve ove predmete karakteristična je pažljiva i precizna obrada. Uloga ovih predmeta ni do danas nije u potpunosti odgonetnuta. Zbog svog izuzetnog značaja i kako bi se sačuvalo od potapanja tokom izgradnje hidroelektrane Đerdap 1, mezolitsko naselje Lepenski vir je 1971. godine izmešteno na novu lokaciju. Rekonstruisana je konfiguracija terena na kome je Lepenski vir ležao, a preneti objekti, to jest ostaci kuća i svetilišta, postavljeni su u isti položaj, a danas se može posjetiti.
Stizanjem novih zajednica sa juga, na Balkan dolazi do novih promjena koje su jasno vidljive podizanjem naselja na obali Dunava, a najpoznatije nalazište je Vinča Belo brdo. U ovom periodu naselja prerastaju u organizovane kvartove, ispresecane ulicama često oivičeni rovovima. Vinča Belo brdo, Bele vode, Oreškovica, Stubline, Pločnik. Najveće društvene promjene se događaju na prelazu iz 6. u 5. milenijum pre nove ere sa razvojem novih znanja o rudama bakra. Figurine koje karakterišu ovaj period imaju izražene linije očiju i nosa ili posjeduju urezani ptičji pogled. Naselje Vinča Belo brdo je bilo mesto za prenošenje dragocenosti iz zajednica južno od Save i Dunava u svetove na sever i istok. Gvozdeno doba je vreme kada se ovladalo preradom gvožđa, koje ulazi u široku primjenu. Masovno se koristi u proizvodnji oružja i nakita, a počinje se i sa kovanjem novca. Eksploatacija rudnih bogatstava podstiče razvoj zanatstva i trgovine, što za posljedicu ima i živa kretanja stanovništva. U velikom delu Evrope mlađe gvozdeno doba, Laten, od 4. veka pre nove ere do početka 1. veka nove ere, pripada praistorijskom vremenu, dok se u većini mediteranskih zemalja, pa i u delovima Balkana, onim obuhvaćenim grčkom kolonizacijom ili pod snažnim uticajem helenističke kulture, već ulazi u protoistorijsku, odnosno istorijsku eru. Međutim, karakter današnje teritorije Srbije od kraja 4. veka pre nove ere najviše određuju Kelti, grupa indoevropskih plemena koja se u tom trenutku doseljavaju na balkansko tle. Antika. Rimljani su teritoriju današnje Srbije konačno uključili u rimsku državu na početku 1. veka. Rimski uticaj na lokalno stanovništvo, kulturu, različite oblike društvenog i ekonomskog života bio je izuzetno velik. Promjene su vidljive u svim sferama i dovode, posebno od 2. veka, do mnoštva zajedničkih karakteristika sa ostalim delovima Rimskog carstva. Provincije bogate rudom bile su ključne za funkcionisanje imperije, a na teritoriji današnje Srbije bilo je prisutno više nalazišta vrednih ruda. Na stalnoj postavci moguće je vidjeti predmete sa planine Kosmaj, koja je poznata još u rimsko doba po rudniku. Najveću pažnju privlači podni mozaik iz jedne od rotondi koja se nalazila na ovoj planini. Rotonda kao tip građevine je jedinstvena, kako po svojoj arhitekturi, ali i po činjenici da je bila paganski hram, kasnije hrišćanska crkva. Religija u Rimskom carstvu uključivala je verovanja koja su Rimljani smatrali svojim, poštovanje rimskih bogova i carskog kulta. Često je lokalno stanovništvo rimskim božanstvima dodeljivalo osobine svojih starih bogova. Hramova i svetih mesta bilo je posvuda, a svaki je dom imao kućno svetilište gde su se molitve i žrtve nudile porodičnim bogovima. Figurine glavnih rimskih božanstava, Jupiter, Minerva, Venera, Dijana, Herkul, mogu se pronaći na stalnoj postavci, rađeni su uglavnom u bronzi. Velike reforme s kraja 3. i početkom 4. veka uticale su u svim aspektima na Rimsku imperiju, njenu strukturu, ideologiju, kulturu. Reforme su obuhvatale izmene u teritorijalnoj organizaciji i formiranje novih provincija, promjene u načinu upravljanja i uspostavljanja četvorovlašća, tetrarhije, transformaciju vojske i formiranje stalno stacioniranih i pokretnih trupa, velike ekonomske reforme i ravnopravan položaj svih religija i hrišćanstva. Kriza Rimskog carstva je za kratko bila rešena,
ali time je kraj velike imperije, kojem je doprinela i seoba naroda, samo odložen za nekoliko vekova. I u kasnorimsko doba karakter današnjeg prostora Srbije ostao je duboko određen mestom u odbrani carstva. Cijela severna granica na Dunavu ponovo se pretvorila u prvu odbrambenu liniju. Sirmijum, Sremska Mitrovica, proglašen je za jednu od 4 prestonice carstva. Osim carskog grada, carske palate su karakteristične za kasnorimsko doba, za vrijeme kada je ovaj prostor postao politički važan i značajan za budućnost carstva, zahvaljujući i činjenici da je nekoliko vladara prve i druge tetrarhije bilo rođeno na tlu današnje Srbije. Milanski edikt, donet 313. godine, uvodi religijsku toleranciju i službeno označava prestanak verskih progona i dodeljuje svim osobama pravo na slobodu izbora i praktikovanja vere koju žele. Edikt je donesen za vrijeme vladavine Konstantina Velikog, čiji portret izrađen u bronzi može da se vidi na stalnoj postavci muzeja. U prvim godinama, u svrhe hrišćanske vere, koriste se motivi iz paganske kulture koji dobijaju novo značenje, namjerno tajnoviti. Hristov monogram, kojeg je izgleda prvi koristio Konstantin, često je ugraviran na posudama, kao i krst, simbol raspeća. Numizmatika. 2 izuzetna sefa, koja svedoče o prvobitnoj nameni zgradi, poslužila su kao jedinstveno mesto u kojem su predstavljene zbirke novca Narodnog muzeja Srbije. Bogata numizmatička kolekcija sastoji se od reprezentativnih primjera grčkog i rimskog novca, varvarskih kopija, vizantijskog i srpskog srednjovekovnog novčarstva. Prva pojava novca na prostorima današnje Srbije u neposrednoj je vezi sa trgovačkim kontaktima koje je razvijeni grčki svet ostvarivao sa zaleđem centralnog Balkana. Grčki novac prisutan je od 5. veka pre nove ere. Za izradu novca u tom periodu se najčešće koristilo srebro, osnovne novčane jedinice bile su drahma i tetradrahma. Sporadičnu pojavu ranih rimskih moneta na tlu Srbije beležimo od sredine 3. veka pre nove ere, dok od 1. veka nove ere postaje deo svakodnevnog života stanovništva. Najveća novčana jedinica bio je zlatni aureus, a prema njemu se određivala vrednost ostalog novca, srebrnog denara i bronzanog sestercija. Tokom 4. i 5. veka najezde varvarskih plemena postepeno su ugrožavale i zauzimale zapadni deo Rimskog carstva. Dolazi do podele carstva na zapadno i istočno, gde zbog unutrašnjih kolebanja zapadno carstvo brzo odumire, dok se istočno održalo i postalo poznato kao Vizantijsko carstvo. Pad Konstantinopolja 1204. odrazio se na monetarnu politiku Vizantije i smanjenje priliva vizantijskog novca na tržište Balkana. On će u posljednjem periodu vizantijskog novčarstva najaviti prekid viševekovne dominacije carske monete, što se poklapa sa pojavom kovanja srpskih vladara. Stečena nezavisnost Srbije od strane župana Stefana Nemanje 1166. do 1196. bila je temelj daljeg razvoja društva koje je nametnuo potrebu za novcem i njegovim kovanjem. Najstarije monete Nemanjića, traheji kralja Radoslava 1228. do 1234. iskovani su po uzoru na vizantijski novac. Za vreme vladavine Stefana Dušana srpsko novčarstvo je doseglo svoje najviše domete. Novčarstvo srpske despotovine nosi pečat političkih prilika vezanih za obnovu državnog suvereniteta i prilagođava se opštim monetarnim tokovima. U despotovini uveliko cirkuliše strani novac,
pre svega ugarski, venecijanski i turski. Negativni novčani trendovi, kao posljedica nadiranja Turaka i gubitka teritorija, dobili su svoj epilog 1458. godine, kada sa dinarima Lazara Brankovića 1456. do 1458. ugasilo srpsko srednjovekovno novčarstvo. Od pada Smedereva 1459. godine i gubitka samostalnosti srpske države kroz čitav period osmanske vladavine sve do druge polovine 19. veka, kada je autonomna kneževina Srbija ponovo stekla punu državnu samostalnost, osnovno platežno sredstvo je osmanski novac. Obnova nacionalne monete u Srbiji 19. veka neodvojiva je od obnove njene državnosti. Doba ustanaka, ratova i buna, kojima je ostvareno dugo željeno nacionalno oslobođenje, krunisano je priznanjem samostalne države na Berlinskom kongresu 1878. godine. U borbi za nezavisnost od turske vlasti, značaj sopstvene monete kao simbola državnosti prepoznao je knez Mihajlo Obrenović pokretanjem prve emisije srpskog savremenog novca 1868. godine. Uprkos ogromnim gubicima tokom Prvog svjetskog rata, u novonastalu državnu zajednicu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, Srbija unosi svoju zdravu monetu. Tokom Drugog svjetskog rata okupaciona moneta ostaje dinar uz dodavanje prefiksa srpski. Nakon Drugog svjetskog rata Srbija je po prvi put u sastavu države republikanskog društvenog uređenja. Medalja je kovana ili livena, novcu slična spomenica koja nije sredstvo plaćanja, ali čija forma ukazuje da je nastala po njegovom uzoru. Sagledavajući okolnosti društveno-istorijskih konteksta, prisutnosti i upotrebe medalje u našoj sredini, kao i strukturu prikupljanih artefakata u zbirkama Narodnog muzeja, izdvojile su se celine koje predočavaju neke od vidova postojanja i formi oblikovanja ovog slojevitog fenomena likovne umetnosti. U vremenskom periodu od početka 16. do polovine 20. veka uočavaju se varijeteti uloge medalje tokom istorije, stilski i umetnički razvoj, značajna imena majstora i nacionalne osobenosti. Istorijat Narodnog muzeja Srbije. Drugačiji, nov odnos prema prošlosti javlja se u Srbiji u drugoj polovini 18. veka, razbuktan nacionalnim zanosom početkom 19. veka, uobličen u novim istorijskim i kulturnim prilikama tadašnje Srbije. Ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine osnovan je Narodni muzej pod imenom Muzeum Serbski. Iako se muzej i njegov sadržaj uveliko promenio od osnivanja, njegova uloga je ostala konstantna. Narodni muzej posvećen je zaštiti, interpretaciji i promociji slojevitog kulturnog nasljeđa Srbije i njenog okruženja. Muzej je rastao i razvijao se najčešće zahvaljujući entuzijazmu i dubokoj posvećenosti pojedinaca od jedne kase u Ministarstvu prosvete sa fondom zavedenim pod 79 rednih brojeva do sadašnjih kolekcija koje sadrže najvažnija, najvrednija i najreprezentativnija svedočanstva o istorijskom i kulturnom razvoju ovog područja. Datum osnivanja Narodnog muzeja označava istovremeno i početak institucionalizovane sistematske zaštite kulturnih dobara u Srbiji, početak prikupljanja i istraživanja, početak sistematske brige o pokretnoj, ali i nepokretnoj kulturnoj baštini. Ovaj početak obeležen je i stalnim traganjem, stalnim pokušajima da se osamostali, zakonski uredi, obrazuje kadrove, okući i publici na pravi način predstavi drevnosti i umetnička dela koja Srbija baštini.
To je vreme kad u muzej stižu prve slike stranih autora kao poklon knjeginje Julije, 1864. Kada se na rudniku vrše prva arheološka istraživanja u Srbiji, 1865. Muzej se prvi put otvara za posetioce 1871. kada organizuje prvu izložbu savremene skulpture autora Petra Ubavkića, a prvu izložbu slika umetnice Katarine Ivanović 1882. Ubrzo zatim se osniva zbirka strane umetnosti na osnovu poklona radova italijanskog slitkarstva od strane slikara slovačkog porekla Bertolda Lipaja 1891. Prvi katalog se štampa 1900. godine, a stalna postavka u kojoj su predstavljene sve zbirke 1904. a u inostranstvu po prvi put se izlaže 1924. godine. Sve do 30. godina 20. vijeka, iako pokreće mnoge aktivnosti i deluje kao savremena ustanova, muzej je najviše obeležen kobnom privremenošću, određen kulturnom politikom u posebno turbulentnoj istoriji Balkana. Uprkos nezavidnim uslovima, selidbama, stradanju kolekcija u Prvom svetskom ratu, muzej se razvija od početka 20. veka sa jasnim konceptom prikupljanja. Bogatstvo početnog fonda poslužio je osnivanju drugih značajnih muzeja u Srbiji, između ostalih etnografskog, istorijskog i prirodnjačkog muzeja. Muzej u jednom periodu i pod imenom istorijsko-umetnički započinje svoju drugu važnu fazu. Uz brigu o pokretnim i nepokretnim spomenicima postaje izvor dragocenih informacija o vrednosti i značaju nacionalne, ali sada i svetske kulturne baštine. Konačno, sa stalnim smeštajem u zgradi Novog dvora, muzej 1935. postaje privlačna i živa kuća razgranate izložbene delatnosti. U tom zdanju Istorijsko-umetnički muzej, spojen sa Muzejom savremene umetnosti, 1936. godine svečano je otvoren pod imenom Muzej kneza Pavla. Stalna postavka u kojoj su mesto zauzela i dela koja je poklonio knez Pavle i poklonodavci iz inostranstva privlačila je raznovrsnošću, značajem i savremenošću. Međunarodne izložbe su se smenjivale izuzetnom dinamikom, a paralelno su se obavljala intenzivna istraživanja i arheološka iskopavanja veoma značajnih lokaliteta od Trebeništa preko Stoba do Herakleje. Nakon Drugog svjetskog rata, muzeju se 1950. dodeljuje zgrada tadašnje hipotekarne banke u kojoj se i danas nalazi, a koja se nakon kraće sanacije otvara 1952. godine za publiku. Ime muzeja je ponovo Narodni muzej. Narodni muzej raste i zahvaljujući muzejima u sastavu. 1973. godine pridružena mu je Galerija fresaka, specifičan muzej kopija zidnog slikarstva i dekorativne plastike srpskih srednjovekovnih manastira. 1975. Muzej Vuka i Dositeja, Muzej dva velikana, srpska prosvetitelja i reformatora jezika. I spomen muzej Nadežde i Rastka Petrovića, Muzej dva izuzetna umetnika. Muzej Lepenski vir u Donjem Milanovcu, na mestu najznačajnijeg mezolitskog lokaliteta u Evropi, a 1996. Arheološki muzej Đerdapa u Kladovu, koji predstavlja arheološka bogatstva Podunavske regije. Prateći svetske trendove, muzej svoju novu stalnu postavku otvara 28. juna 2018. godine, a 2022. menja ime iz Narodni muzej u Beogradu u Narodni muzej Srbije. Danas zbirke muzeja čuvaju preko 400.000 arheoloških i istorijsko-umetničkih predmeta,
najznačajnijih svedočanstava za poznavanje arheologije i istorije umetnosti, koja predstavljaju razvoj i civilizacijske promjene na području današnje Srbije i najbližeg okruženja, od praistorijskih vremena do poznog srednjeg veka, kao i ključne umetničke pravce i stilove, vrhunske umetničke domete u nacionalnoj i evropskoj umetnosti, od srednjovekovnog perioda do savremenog stvaralaštva. Zgrada u kojoj se nalazi muzej podignuta je kao zdanje Narodnog muzeja. U duhu je akademskog eklekticizma sa neorenesansnim elementima. Kao zdanje uprave fondova podignuta je 1903. godine. Podignuto po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića, velelepno zdanje je prve modifikacije dočekalo u periodu od 1930. do 1933. Tokom bombardovanja u Drugom svetskom ratu, zgrada je bila znatno oštećena, a po završetku rata obnovljena. Narodnom muzeju je na korišćenje data 1950. godine, da bi već 1952. svečano bila otvorena za javnost. 60. godina 20. veka zdanje je adaptirano u skladu sa tadašnjim potrebama muzeja, dok su posljednji radovi na sanaciji i adaptaciji objekta koji nije namenski građen za muzej okončani juna 2018. godine. Istorijat zgrade. Zdanje u kome se danas nalazi Narodni muzej podignuto je na mestu nekadašnje kafane Dardaneli, na jednoj od najznačajnijih lokacija grada Beograda, na trgu koji je formiran u 19. veku rušenjem Stambol kapije i podizanjem zgrade Narodnog pozorišta i spomenika knezu Mihajlu. Zgrada je izgrađena za potrebe uprave fondova 1902. do 1903. godine prema projektima arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića. Razvojem uprave fondova u Državnu hipotekarnu banku ukazala se potreba za proširenjem i rekonstrukcijom objekta koji su izvedeni od 1930. do 1933. godine. Zgrada je 1944. godine oštećena prilikom bombardovanja i po završetku rata biva izvršena sanacija, nakon koje je u zgradu useljena Državna investiciona banka. Novu namenu dobija ubrzo potom, i to već 1950. godine, kada se dodeljuje Narodnom muzeju. Kako bi banka postala muzej, bilo je potrebno da se izvrši rekonstrukcija, tako da se stalna postavka otvara 1952. godine. Novu rekonstrukciju, koja je obuhvatala vraćanje centralne kupole i podizanje novog centralnog trakta sa radnim prostorima kustosa i laboratorijama za konzervaciju, izvršeno tokom 1965. i 1966. godine. Sljedeći radovi na zgradi uslijedili su u periodu od 2015. do 2018. godine, kada je rađeno na sanaciji i adaptaciji celokupnog objekta. Po svojim stilskim karakteristikama, zgrada pripada grupi akademski koncipiranih objekata zasnovanih na principima neorenesanse. Po koncepciji volumena, koju čini masivni blok sa kupolama nad centralnim i bočnim rizalitima na glavnoj fasadi, kao i po akademski shvaćenom dekoru, zgrada se može svrstati u red monumentalnijih palata podizanih kod nas na prelazu vekova. Posle zgrade Narodne banke, izgrađene 1889. godine, zgrada uprave fondova predstavljala je jedan od najranijih bankarskih objekata kod nas. Zgrada Narodnog muzeja proglašena je za spomenik kulture od velikog značaja.